Pemirsa penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya nyarengin Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin nyelahin pangupaya namakin tengkes ring Balai Banjar Mumbul, Desa Adat Bualu, Benua, Kuta Selatan, Badung. Wapres Ma'ruf Amin ring galah inucap ngijanin apresiasi untuk usaha nes tengkes ring Bali sani sampun memargi becik. Pamekas ring Bangli PJ Gubernur Bali Wadarang Rawahe Mangkin wilangan nyani kantun kutus persen sampun tedun yening sayang sareng galahi lintang indika inucap nyenayang anceng nasional pacang sida kepanggih ya diasdun kantun wenten sawetara wewidangan sane durung manggihin anceng nasional nanging dane ngejantenang ring warsane Jakirau wilangan nyani munggah ring sawetara 14%. Manut Wapres, pemargi nucap sampun memargi becik ring sajoneng perkanti Samian Baga Kramo Bali, Pemprov, Pemda, Pemkot, miwah kementerian, lembaga sane mempaiketan, tur kaaptiang sayan raket antuk nampenin tengkes inucap. Anak-anak pindah ke masa depan negara, mangdani wikan, waget tur madwe daya saing, sani kadulurin antuk nenten keni. Kepala Puskesmas Kuta Selatan, Dr. Madi Sudiana Talang Wadarang, utsa nes tengkes ring widangan Kuta Selatan pamekas nyani Banjar Mumbul Kacinayang silih tunggil nyani melarapan parikrama posyandu sane raja kemargiang nyabran bulan ring genah inucap. Anak-anak katureksain indik kesehatan fisik, ukur berat badan miwah tinggi ideal, saha molihang imunisasi vaksin, asupan nutrisi, tur maning vitamin. KMB Bali Pos nguningayang.